Right, so, ons is by Nampo 2025. As jy op soek is na 'n planter toerusting wat ordentlik al tried and tested is, nee. Nou ja, Franse besigheid gedryf deur 'n Duitser op die einde van die dag. Ding wat regtig werk en hom gemaak werk vir Suid-Afrikaanse omstandighede. Praat met Arend, ons gaan 'n bietjie meer uitvind. Presies, hoe spek ons 'n Wingmax? Wat vir jou al die goeders hierso. En dan sommer net so 'n bietjie vinnig oor manne sê mos, kom ons luister. Arend, hoe lyk dit? Dankie, môre André. Jy lyk 'n bietjie informeel vandag, nee, 'n bietjie aan 'n hemp aan vir 'n slag. Ja, net soos die mense moeg is vir die welkom by Farmspace en jy het dit seker gereeld hoor. Het ek van ons kollegas gehoor, hulle is moeg vir hierdie blou hemp van ons. En ons moet toch asseblief 'n nuwe gekry. So, nou het jy dan maar aan een met die Franse vlag hier nogal op, nee. Ja, ons het hom opgesit. Sê gou vir my, by my nou sê ek dink julle het nou al regtig die planter gevat van die Europese gedeelte af wat regtig werk en hom mooi gekry dat hy in Suid-Afrikaanse omstandighede werk, maar nie net op 'n manier wat 'n mog getroffe is, ek moet gou hierdie dingetjie bysit of wat ook al nie, om gekry dat hy daadwerklik werk. Wat is die proses wat julle deurgaan wanneer julle kyk na 'n nuwe ontwikkeling ensovoorts? Man, nee, ons doen dit al van 2001 af, is ons al met die mielieplanters van Frankryk bezig. Ons het nog nooit die Franse machine compleet verkoop, ons het van die begin af die chassis, die raam, die toolbar plaaslik gebouwd. Want ons behoefte in Zuid-Afrika is maar anders, want ons het nie hier die padbeperkings van die ander lande. Gelukkig niet. So, ons kan hem lekker groot en fris bouwen. En dat doen ons al nou 24 jaar lang. Nee? Ons ontwerpen is proven, tested en laat ik met jou eerlijk wees, hier is baie op hierdie planten waar jy sien, ik heb het al gezien, ik heb het al gezien, ik heb het al gezien. Dit is daar buitenkant en ons zet net een combinatie bij elkaar wat voor Zuid-Afrika past. Jy sien, want dit is vir my belangrik, nee, want nommer 1 praat ek nie Engels nie, nee. So ek kan nie, nou moet ek met 'n ou sukkel met Engels as ek nou 'n Europese ding of 'n Amerikaanse ding gekoop het. Ja, jy het jou plaaslike ouens hierso. Ons onthou toe ons jou Natal toe stuur, dat was 'n uitdaging. Ja, dit is nie maklik hier, nee. Ja. Nou okay. Nou sê gou vir my, as ons nou praat van luister, wat kan ek alles op die planter kry? Julle het nou die Wingmax gebou. Hierdie ding se raam is ongelooflik sterk. Ek meen as jy nou net gaan kyk, hierdie dubbelraam wat daarso is, die manier wat hy opvou, hierdie besigheid, dis 'n flotation, al die dinge. Maar nou wil ek weet, ek koop nou in die konstruksie in. Okay. Maar hoe spek ek nou hierdie planter laat hy by my pas? Watse opsies het ek alles? Ja, en jy het, nee? So, die 16 ry Wingmax waar jy nou hier voor staan, kan jy kies met rywyte soos jy dit wil hê. Nee, standaard ken ons goed, is die 76 en die 91. Jy kan ander, as ons dit kan akkommodeer, doen ons dit, want die konstruksie is mos in Suid-Afrika vervaardig. So, partykeer moet 'n mens die punt 'n bietjie skuiwe om nou vir die snaakse rye in die Vrystaat te akkommodeer. Ons kan dit doen. Hoopelik die meeste van die gevalle. Anders dan kry ek weer skel van my kollegas in die tekenkantoor. Nou, hierdie 16-ry is nou toegerus wat die kunsmestools betref, want ons staan aan die voorkant met die grootste kit wat ons het. Ons noem dit die striptil lyn. As jy ons kom so hierdie kant en dan kan ons hom mooi makliker. Nee? So, hy die grootste vermoë van haar kapasiteit. Nee, die no-till snykouter word gevolg deur roucleaners wat onafhanklik van mekaar gesleep word en 16 duim groot is. Dan is ons striptand van die no-till planter volg die eerste stel roucleaners en die tweede kant haak hy weer. En hy maak vir die karretjie oop. Right. So ek wil net gou my beerings bymekaar kry so. Snykouter, hartjie, tand met jy met die kunsmis inset en hierdie een is spesifiek vloeibaar, nê. Nee. Hierdie is vloeibaar. Right. Vloeibaar en dan hartjie en daarso het jy dan jou dubbel, dis jou kouter wat basies inkom jou gewone karretjie wat hom daar deur trek. Korrek, né? Nee? As jy nou met my saam wil stap, dan kan ons na die ander kunsmestools kyk. Nou, en dan is ons by die 12 ry. Goed. Hierdie ken die Suid-Afrikaners baie goed. Dit is die klassieke konvensionele kouter. Yes. 20 duim op 'n 4 grade hoek
Hier für Kordelkunstmis natürlich ook vervloeibaar beschikbaar. Ja. Die volgende is nou ons no-till configuratie met een double disc in plaats van die tand. Is ook beschikbaar, ken ons ook goed. En dan ek wil net gou kyk daar, wat loop daai disk so bietjie off center, nê? Nee. Ek praat van spesifiek ja, daai twee daar. Die twee het een het een leading edge, so hy loop even voor die ander ene, dit maak 'n skerpe penetrasie, is mos nou van no-till. Ja, dat dit net maklik in die grond insny. Ja, dat heb je erin gaan. Hier is dan nou weer die klassieke no-till, meeste wordt zo verkoop, no-till, snijkouter en tand. En die klassieke tand wat scherp is aan die voorkant en ik wil maar zeggen in die harde grond snijden zoals een mes. Ja. Het die nadeel, dit slijt. Ja, wel, Die maar krom dit is eindtip is goed, maar wel enige ding wat jy deur die grond sleep behoort te sluit, nee. so, ne, toe vereist nou die Zuid-Afrikaners ons zoek tungsten aan die voorkant. En hier Ja. is dan nou die tungsten shank, waar dit kan mee vervangen worden, maar die tungsten snijdt niet meer zoals een mes. So moet hem niet in die harde klei gebruiken, maar in die zand hou hij natuurlijk baie langer als die krom eindtip met sy shank. Ek hoor jy, maar die kort en die lang is ons sit daarom yster terug in die grond, dis belangrik, nee. Ja, ons, Okay, so hierdie is dan nou jou korrelkunsmis konfigurasies wat basies is soos wat hierdie planter is en dan kan ek hulle, maar ek kan hom vloeibaar ook kry. Verduidelik my 'n bietjie die kunsmis besigheid. kom ons maak die kunstmis klaar. Excuse, ik onderbreek jou. Hier is nou nog meer op. Ja. Okay. So, hier is nou weer die klassieke configuratie met die 20 duim snijkouter verconventioneel. En ook Zuid-Afrikaans, die mensen wil die grond voor die tijd openmaken. Ja. Want En dis nou soos daar by Petrusburg waar ek nou was, dat hulle wil fisies die droë grond weg hê, laat hulle in die nat grond kan plant. Precies. Jij wil niet die klassieke rouwcleaners, het moest altijd, nee, ons kennen hulle ook, ons het hulle ook, niet fout maakt niet, op die karretjie. Maar dan is die risico daar dat hij die kunstmis, waar die kunstmiskouter geplaatst heeft, daar weer voor jou openmaakt. Zo, jij zoekt die openmaak voor die tijd. Yes. So, daar is dan nog goed 16 duim rouwcleaners voor die conventionele kouter mondelijk. En dan heb je nog plek voor tools hier, als je nog wil. En dus dan nou, als ons bij die voorbal komt, die configuratie wat ons heeft. En dan, okay, so en dan om die kunsmis nou daar te kry, watter hardloop ons? Ja, nee, je hebt nog gezegd, die vloeibare ene, Yes. nee, daar is die veel om te zien niet. Hier is Right. die kordel ene, daar is een beetje meer kit op. Nee, Right. want natuurlijk wordt die kunstmis geblazen. So, hy word geblaas van agter, maar jou uitdraaiers is jou gewone. As dit kyk, hier is lekker maklik, nê. Nee. Kan hom sommer so vang daarso. Ek vinnig of as hom nou daar oopgemaak het hy 'n augertjie wat hom uitdraai Ja, die kurktrekker orga wat zo. en dan blaas hy hom basies van daar af. Dis waar die wind kom en dan gaan hy daar aan die pyp af die kant toe. Correct. Ons draai elke rij met diezelfde orga uit. Nee, so die orgas is verschrikkelijk accuraat, jij weet het goed. En dan is hier aan die onderkant een Venturi. Nee, hier is die schoonmaaknozzle, Yes. de schoonmaakopening. En als je daar kan inloeren, daar is een stainless steel nozzle in. Nee, dit so. Waar die kunstmis die nodige spoed geeft. Ek hoop ek het hom gevang. Hy hopelik. Hy. Maar nou zie je, zo. Nee, die tank is niet gepressurized niet. Je kan met de oop tank, oop deksel plant, maakt niet zaak niet. Je hebt een lekker groot opening aan die voorkant. Je hebt het af en in. Ja. Nee, wat makkelijk ingooien. En ek meen want dis alles lekker maklik op die einde van die dag en jou aandrywing is ook 'n nou hassle ketting. Komlik as hy sak hy daarso en dan trek hy. Onthoud, dat is niet allemaal zijn keuze. Nee? Ja. Je kan die kunstmis hydraulisch aandrijven met de elektronische stelsel. Je kan wel bij ons ook nog, wat bij andere maatschappijen niet aanbiedt, een mechanische kunstmisstelsel krijgen. En dat betekent, je hebt weer ratten, je hebt de radverstelling. En ja, je drijft van die groot wiel af. En zodra je optelt, tel een klein cilinderkie ook hier die rad op. En dan is er niet meer contact. Zo is een heel eenvoudige, ik denk, ik mag zeggen, baie betrouwbare stelsel. Sien en dit is wat jy soek vir al 2 jaar in die pad af, nê. Nee. Okay, en dan hierdie kant is hy missie. Correct.
Korrek. So, hoe werk sy besigheid van waar af? Hoe pomp hy? Hoe werk die goede? Nee, die boer kies asseblief sy eie pomp want hy soek die onderdele van daai pomp in die dorp en hy wil nie Kaapstad bel vir dit nie. So die boer het die keuse om te sê ek spesifiek nou soek die pomp, daai pomp, ons sit dit vir hom op en ook ons noem dit die plumbing man, né, die een ou soek die horlosie voor, die ander agter, dit doen ons asseblief by die handelaar. En dan moet jy kom kyk, lê die pype van jou reg en as jy dan sê nee, ek hou nie daarvan nie, dan lê hulle dit gou anders daar. As ons dit van die Kaap af stuur, is dit hoe verkeerd. So hierdie is nou dan So jy werk saam met jou plaaslike ou wat daai goeders doen en hy kom sit dit vir jou op en dan bobs jou ankel, dan weet jy is gesond. Ja, korrek. Ons het dit te veel gesien dat ons as ons dit so doen in die Kaap, dan is dit hier bo weer, hy soek dit tog anders dan. Hy moet weer al die elbows losmaak en al die houseklems vervang. Ek stem saam met nou. Okay, laaste ding nee. Hierdie pot van julle. Ja. Terwyl hy nou hier aan die aftel is. Aha. Baie ouens sê nou ja, maar dis ou goed en hy kan nie meer regtig so goed werk nie en so voort. Môre. Sorry, ons kom duikie van die kant af in. Verduidelik my gou vinnig wat gaan hier aan want dit lyk vir my of hy ordentlik sien die lui die storie. Andre, jy ken hom baie goed. Ek kan dit gou weer vir jou doen. So. Die pot lyk eintlik so. Ja. En let wel, Ek kan daarom sien. Bij Monosem kan je van die kant af zien wat is die goed weg. Eindresultaat. Ja. Voor hij van jou die putten in die zaadwijs afgooit, kan je zien wat aanvangt. Maar hier zijn er opgesneden, want dan zie je bijna duidelijk hoe gereeld hij dubbelt en trippels optelt. Ja. En dat die aftrappartie, wat ik aan die andere kant, nou met die liever, kan op afstellen. Dit doe ik nou. Je gaat het nog niet zien, want mijn hand kan hier achter weg gaan. Ja. Ik ga hem minder agressief maken. En dan gaan er dubbels voorbij. Dan kan hij dubbel stehen, maar je kan lang goed staan. En ik weet niet of je batterij houdt. Daar was het dubbel. Ja. Zo, of waar je meer agressief stelt. En... Ja. Ja, en ik denk je zo, maar hij staat gewoon redelijk, maar het is niet dat hem zomaar missie. Precies, dat is wat men kan zien. Zo. Meer agressief, minder agressief. Die medium setting, wat ik meestal aanbeveel, is maar +2 bij millies. Dat is relatief veilig om te zeggen, dit is zo'n foolproof patent. Hij wikkelt die putten, dan één maakt die gaatje toe en dan moet die ander afvallen. Ik hoor jou. En dan heeft hij, al heeft hij ongelijke zaad, ja, ik kan hem nog een beetje, ik is hem nog niet bij +2, nou is ik dat. Al is die zaad slecht, nee, werkt die patent nog altijd, want daar is die skip, dubbel, nou is hij recht. En ik moet weer zaad in gooien, want zonder zaad werkt hij ook niet. Zo. Al is jouw zaad slecht, al is het niet meer die klassieke oude 5 rond wat je wou gehad hebt. Die patent ging niet om wat er feitje blijft oor, zolang maar één die gaatje wil toemaken. Die dik, ene die rond, ene die klein, ene die kort, ene maakt niet zaak. Dat is al wat belangrijk is. Maar dan ook, jij ziet partij lee en partij staan op die gat. Ja. Zo, in die deksel is daar nog een bronsvinger. Hier wijs ik hem voor jou. Maar die feitje, of hij nou lee, of hij staan, op diezelfde plek van die plaat afhaalt. Want hier die draai moet nog bijna stadig, want anders kan je niet zien. Ik maak een beetje vannacht. Nee? Zo, jij kan denken dat bij een hoge spoed een spijkje wat staan en een spijkje wat lee niet op dezelfde manier van zijn gat afgeheen. Ja. En niet op diezelfde plek in die zaadwijs gaan afhalen. Maar die superspacering van de monosem in die veld heeft daarmee te doen hoe ouderlijk accuraat valt het in die zaadwijs. Zo die biertehellen op dezelfde plek valt, die bierten vatten dezelfde pad in die zaadwijs en die mooier leiden in die landen dat je met een lineaal kan uitschrauwen. En dus wat monosem recht krijgt, die bronsvinger die aan die binnenkant daar te zetten. Ik hoor jou. En die heeft het monosem. En die andere ding is, hij houdt voor jaren. Hier is een kapitale uitleg op het einde van die dag. Als je naar die componenten kijkt,
nee, dan mag ek seker sê, dit is nie nou vandag se plastiekpot wat maar. Nou okay, sê dan vir my, as ek soek nou 'n Mono Sim, né? Hoe werk julle proses? Ek soek 'n Wingmax van ons spek, wat ook al, bel ek jou, kom kuier ek vir jou, hoe werk julle besigheid? Jy is baie welkom om te kom kuier. Jy is baie welkom vir my te bel, maar ons het mos nog handelaars in die land. Nee, so dit hang maar af hoe die inligting by ons uitkom. Ons raak graag betrokke, né? Die mense pest dit alle by my ook 'n bietjie, soos jou welkom by Farmspace, want ek wil altyd weet wat is jou huidige plante. Ja. By jou weet ek, jy plant met 'n Messi, want ek het jou gevra. Want ek wil weet wat is jou verwysingsraamwerk? Wat ken jy? Waarmee sukkel jy op jou huidige plante en waarvan hou jy op jou eie plante? Wat het jy daar al klaar verander? Die toetrapwiele wat Suid-Afrika uitgevind het is mos nou, ek weet nie, het ons 20 verskillendes. So ons het dit ook geleer van dit wat vir die boere werk, het ons dan maar aangepas dat dit op 'n Mono Sim pas. So ons gesels graag saam, want ons doen ook net planters, né? Ons verkoop geen trekkers, geen ander implemente. Ja, ons het 'n bietjie rooi goed, maar né, eintlik so. jy kan sien ons harte is blou. Dit is hoe hy moet wees. En laaste ding, as ek op Nampo kom, wat kry ek hier so special gewys? Hoe loop die goed? Ag, jy moet jou specials aanry. Ek moet weet. Ja, jy moet my 'n rede, ek moet hom nou hier kom koop. Jy is reg. Jy moet hom asseblief nou hier kom koop, dit sal lekker wees. Ons het die prysverhoging wat daar op pad is uitgestel tot laaste Nampo dag, so asseblief praat met ons hier. Uitstekend. Arend, dankie baie. Goed. Right, so, kom draai by Mono Sim of praat met hulle en as jy nie hier kan uitkom nie, boek hom oor die foon, nee. Laas jaar se pryse nog hierdie jaar, gaan dit nêrens anders kry nie. Dis die Farmspace af, Nampo 2025. Tot volgende keer. Groete. Wee, nou is 'n finish stop weer daar. Moenie worry nie, gaan nou vir julle weer baie sê, sodra Facebook my die opsie gee. Daar's hy. Tata.